Hadarakti kepada lupa dan kerjaan lupa. Rekor ini pemerintah. Larang ni kat ni kipat pak kira lupa ban kerjaan yang voice of the people part. Oh ngai pangmet. Hari jingalang tinggi dan pun ubah sepenuh. Ubun ha. Ni keng begitu kadai ke kam buat. Mau jong ukna ubah buat ni ubri ubah buat. Hatolah si penong kani ke jingalang tinggi. Bagindan di berti priudan di buat. Kiba syok kau yang ru. Kiba penuh you nong skapru. Hato ni syok no yuta. Hato ni keno no yuta. Lala tang yau ni beri syok kau yang tang siporu. Kimla ban pej dan ban penyak dan penyak mati kering. Oh pat ba baik jom. Pat ngan ong ifi. Kai ke besyak ting kalau baladu pat ba umnong uba pengor. Kan wan kata ka jinglong haki Emily dan iki nong mitmat biji kabangi ong haka tin paling kata ka political arrogance. Wei baglawan kata ka political arrogance kajing semua sarang bangidai di nomi kemat bapidai ban puram mingi kisang ban tan upai ba ban puram ban lebor upai ba hangta upai ba udai ban kendit bandriu habat ini kini era election ban pan kajing kerjaan upai ba kini ban let ban pensyai ban penskoto yang nomrim kajungki Mulai ayu ki keren menen kita lek ban kedopti mudur si yau tu kena ubala syok kau yang untuk ayu tu tang macam wakelet mulai gom ke parti ni snow bagani kadai katau bagi snow tu baga jingkermen nam ta jongki bagan poi syakatong kam don shu bande tang kata ki snow tu balaru paiba ularai menta ban kerjaan yang voice of the people party long pick kutu moina balalat nagaru la bangin yo party ki wei pekilawan yang voice of the people party kila kutu bala ban yo party ki namar kita tahu ngikwa ban le di pun ki jat di pun ki rukom pan pentikna bau pat ba unduk jingshania lani ul abatin ya ka voice of the people party andai ngadon ka jingek ka baskem kumbagi pat ba ki pensno habadon baong utu upra marwe unle ayu syapo Delhi upat ba ujuba ngemtet ule ayu umle ayu tambang larai ban pencop ya upra akan ka kenti ka pemerintah. Sultanat abang alek keling-keling kipat bajong barden ni sini pun balarai uprale kidan ngisnong kibala ada pimpoi ru kipat ba kilarai baik ban kerjaan upra denganget wak hani hanong skoin katni kipat ba ni don lada omboro ru ngatrai la don ni kibalarai lupa ban kerjaan upat ba ya ka voice of the people party ban kerjaan upra hadarakti kibalarai lupa ban kerjaan upra rekor ini pemerintah larang ni kat ni kipat pak kira lupa ban kerjaan yang voice of the people party tehang nuken yin ong banginum don jingkermen namar kata don kibat keliyang gini isni yang barden kumno kalong ngodon jingkermen ngongari ubriu ubak kermen baik ngam juduk mensir namar kala syania hau play ubang syagri ubayo i aga donut ka jama baga don tanggawai baga tagalong ngakwa ban i baga lawai jogi kon giti giji kanong kabasngan ko kipat ba ngakwaru hagni kapor banong kubli sibun yapi kibala rakti panum saliasu panum ricu panum lerancu nang ngaten larai hayo ngalapan pau banglarai baik ban kerjaan kubli sibun ya kani ke jingkut jimut ke jongpi ndrei nga sipwa kendiat ban ong ya kitu kibadang don apeng ar jimut ya kitu kibadang don apeng ar jimut kitu kibarong MDC dengan kerjaan pra Emily tengah larai ban kerjaan pra MP tengah 4 rai pi tek ngan kerjaan pra ne ngan kerjaan kti ne namar ba hagapor baga kerjaan hagapor baga job kti hagapor baga sensyar kti kam long than ka perthai kumni kam hiran than ka perthai kumni o pai ba em wat num snu thu bakla snap ba wat num snu thu bakla la day baga seng congress
kambagla ke BJP kanum yola pensensyar ya keri India ko kipai babe jonga laladei bagaseng kongres kambagla ke BJP kanum yola pensensyar ya keri India kaseng kongres kala sensyar pun teligi senam hari India kala sensyar pun teligi senam hagajala Assam kala sensyar pun teligi senam hajala Meghalaya hendrai ayu ke sarkar kongres ha Delhi ayu ke sarkar kongres ha Assam ayu ke sarkar kongres ha Meghalaya kilale ban penbek yu purusam ki krem patle ye haduk menta ko kipat ba be jonga kira dia pensensyar dia kali kari pun dan nanta ayu ke sarkar kongres Delhi ayu ke sarkar kongres Meghalaya kilale ban penrung ya ke tin khasi haga ek schedule ki claim le ya ka tang pensaru ayu bagaseng kongres Delhi ayu bagaseng kongres Meghalaya kilale ban pinyo hangi ya ka ILP ki claim le ya ka pensaru ayu bagaseng kongres Delhi bagaseng ke sarkar kongres Delhi bagas sarkar kongres Meghalaya kilale ban pinyo hangi ya kata ka an ya balai spa anyo buai kumayo kinaga batimizu bangin yo long try yang ya ka kendo ka siap ba ya ka spa ka ulai ku ulah ku ki claim le ye kumno mentakin wan man ong ban kerjaan macamla mengi upai pa ulama ya ka kongres upai ba ulama yang NPP, ulama yang UDP, ulama tu yang HSPDP, yang HSPDP ni dekat bapuram ngam kuasu, nomor kimia su akan nongrim jo mai hoping. Kumno kino konferen kami yang keten jo mai hoping. Umai hoping uyukun doya dem, Bombay, Bandung. Ya kan jaga Syopun Sam Naiki MLA jong HSPDP Kia dan benta ban ai gini jaga ki babun sa Assam to di pai babe katakan ni nongrim jumayet umay uye khona do gaski ke jiap nagam taw da thang maginyo ya kata arkil ka balai spanyo pueng MLA HSPDP hagni ka tem kala dia upersya ya kata ke resolution ban pinyo in artikel la Spanyo pueng kata ka ni nomre mo mai o pipin bi namar ka daw ko ki patba ye wer ye ki patba ki ba shisha ya kari ba dia jat meriu ngatit om tangki nong kersan jong the voice of the people party ki ba ya kari ba dia jat meriu ngatit don shibun ki ba kersan ni seng kongres ki ba kersan ni NPP ki ba kersan ni UDP ki ba kersan ni HSPDP ki kersan bagi ya ka jat meriu ki na community bagi tagi party ki ba ki don ni nong rem jong jat meriu ngai pilai ko ki patba mdan ko Deputy Chief Minister lay jong gajala Meghalaya magaseng NPP wong bangande uban ningkong uban persya yak artikel lay spa anyo kuy kabamot umkwa ban pensem ke jinglong try ke jingi yak kendo ke syap umkwa ban penyopat yak lat ke jingi bangin long try yau marpo kendo la kalong doyong mausun mau syap ban bangin la ban tray la lu tum ki pai ba kini tim kwa yak kata ku ki pai ba nama kita ke syong ho pai ba shanu pille yano pinjit hagani ka kinti kabamata la ko aruban ban jawer ye gitu dibejuang ngateng le ngan kuslai ke sing menta ngadon baka sarkar tne ka kamru ngamla abam ngamla trei me ka kamru renga sipwa penong tanggani atau ka sukmo ka mensim tang nomor bio kamyo jam tang nomor bimla ban trei ki kam ban ngam don kam ban perhat ya geri baka jak riu pisuk mo ban pek yauni upara marjan bapri ubam yo alat ban bam tangi gaja arsin jismi tang nomor bapila pahu yeladi to si snoba bu yeladi haga jaga jong to para marjan ubam don tangi ga bam arsin jismi bakar ki wei kren kumno pin snow Tosi ingin peniap no ti, yang ini mensim kaba perkat panggil di. Tosi ingin perkat kumno begini kiulang, ini sanlang, kum kejat meriu, ini mentoilang, yang ini kespa kaba ublay ulah turku, yang ri kaba eja kasmi, ngila banwan ra ya kejingkala.
The Voice of the People Party kala ban pelong ye ke jela Meghalaya ke jela ke Rius Patam hari India kala ban pelong ye ke jela Meghalaya ke Bhutam hari India nila ban wan rap yang ye ke nam ke Puram ye ke jat ni ora di pat ba ki ai ke jing shania ye ngi kom kita ke nong ram ngidon ye kata ke kenon jadi krau perkat ki pro jebing ke jimi jong Voice of the People Party kamdai ke jing jang khat nganget ke de ke sanjol ke jongle ngampoi perkat abang rem ye ke election usnam ajar khatra bangan nangla bani petai biang sesisin kumni hunrei ngampoi perkat baga de ke design lani kata ke sanjol ke jongle ke plan ke jongle bagan mi kata ke party ke bagi ai keteng ke Voice of the People Party ngampoi perkat tu play lo tengkai yo Dr. Ricky Ej Singkon baun wan bani train kat ban ai ke tingaman ke tingiang u Dr. Berkem merbo we par unoy kai ni hu nong ai tin ke party u priu betwit benak u start u shampang bobek dan sibun kinong prekam sarkar ki officer sarkar ki bala shong khat na kam ki bri ke isi ke pamsap ki bri ke basta ki we don ringkat pani ke Voice of the People Party ngidon ke kenon jeng krau perkat ngidon ke kenon jeng pro jebe bangina sandor kumno bangina lam ya ke ri bade ke chat mriu ki sanpo ki mrupo snem ki banwan ko ki pat babi Dane mar kata bawang yung shania hangi ke Voice of the People Party. Ladapi shania hangi ke Voice of the People Party. Pinnum babi dan lele ru menurut orang. Hendai pinnut balai bagane ke seng kami. Therefore, go kipat babi juga. Ya, nomor kata lau, raiwer, begini jenglang. Yang ini tayang, yang ini ri, kau kajmi. Yang ini kelipat, yang ini kejat meriu kajmi. Oh ngapang met, apa ni bagi beriu kajmi kat jubor, yang laga jong kajmi. Kamju kamjat kot haga jat meriu kasi bagi beriu ki jengi kin jit ban peniap piala di kadon teng hang ni hang pai kawai ke cinca kabangim jus ngau tunat menyepur menepuk hana hendrai mentala kenrei ke jing peniap jubor ye jing kat jubor lan kat jendat ye laga jong ke jingim balai ngalak keli jengli apa assembly mengani nama kajing snokia wong aku akan tip tang sipo snem naru snem ajar katsau hadu snem ajar absau kanumut kibla shim jubor laga jong kajing ka sarkar ka ong kila dan adu kat pras pak tam mudur mabi katakan ikan linti ke bangi ya pimut ni stok kementim bagi beri kan kat jubor kajing tang mar bigi do jingkermen tang mar bigi mdala ta kajing yem kwa iga bukum kata Iwan banterwa api yang uni unong elam mujungi unong elam mujungi ulang General Secretary jangka parti Dr. Ricky Ej Singkon umni bunyi sukar namadan ngila tau ngila wak bayu bagulong bepit bangin payu sepok parmen banglong orang etai nang tak cek meriu laringi pai sing kedan polismu ulah pendek ya ke matrik ya ke first class ya ke PU dan ke pre-university aga first class 10 position mudurung aga top 10 BCom first class 3rd position urung aga top 10 MCom first class upendek ru ya ke MA ya ke economic mududon ya ke double master degree upendek ya ke PhD kabani ong kata ke doctorate na kata daw ong u Dr. Ricky Ej Singkon hembrai tang kata ke jinsta kambiang hangi nitip lah bendon kita kam start peniu hendai don sikiwi jinglong kita don kam bandon bakal wei ini kita kalong ke jinglong ke jong ke jingkit kli udon ni ke jingkit kli kabamot wei pawim nongalam udon kam bandon ni ke jingkit kli ban pendep ni ke benta ke bala penshet hau ko ki pai ba Bat sagoi ke jinglong ke bedon kami yang nongalam bau di bendon bakata ke jinglong ke bawla ban shenya udon ya kata ke jinglong ke bawla ula bangila ban shenya ke parti ke shenya hau mengingi shenya bangenge ke jat beli kala ban shenya unlek sepok parlemen baun keren bunia sa menta ke don kowe ke jinge ke bangi keren barok sepang kata ke CE ke Citizenship Amendment Act ke NPP kala Kershan ya ke CEB pengelong ke CE hangli pati yang nang ini kun ban pengat ya ke jing trekam jong ke CE kumno ke CE ke nung trekam hamegane hakado berbom Hatu ni kasi ke Citizenship Amendment Act lawanra ke jing penkala ha ke jinglong traishnong hari India balai ladon kamban penkala ya kata ke anlong traishnong hari India kaya kedau nomor ban penlong traishnong India ya ginong Bangladesh ya ginong Pakistan ya ginong Afghanistan kibla patch India mentara ko ki pai ba
Baklar ke jela Asam, ke Sorkar Asam, toong ngin pendon kam, ngin pentre kam pura, ya ke CE po Asam, kabamut ngin penlong Tresnong, ya gitu ginong Bangladesh, kibadana Asam. Baklara kung bagi keren kila banbu, sige jaga kaput cini ke ke banja. Kat nungut kita kinong Bangladesh, kidon mentah kita pet si India. Kat kum ke Jingbatai, jong Abdul Barkat, Professor to Economic Department, hapot Dhaka University, uang kat kum ke study, lagi kat kum ke Jingwat Jingtip, tangau prem senam kat ketai spam berupsau, hadu senam arjar kat lai, ladon hadu kat way point lai million, kinong Bangladesh, kita pet si India. Kamu kan nungut, she's pa kat lai ngut, ko kipat pa. She's pa kat lai lak, ngut, kinong Bangladesh, kila dapet si India. Ngidan kanolak mangikung kejat meriu, ngidan tanggobak kat tanlak kung kejat meriu. Tila ei kabanja ku dipai ba, lalu ke Asam kejit ban ajak IT, hagi jaga kaput kejini. Oh ngidan kam ban pa, yang ni unong alam jini, ban ong ya besar kat India. Ai hangi kilat jingada, apa pi pentrekam, ya kani kesi